No, môžeme. Počkej, musím ísť bližšie. Sáhne do báne. Pišťovnek. Čekaj. Nejak to není moc dobre vidno, ale ja tam ty sánky aj nevidím. Ale netráfiš tyčku, ty kokos a stojí to dole. Hej, jak sa nastaví nočný režim? Tak asi tlačí nočný režim, ne? Pozorím ja. Sáhne do báne. Ty sánky nevidím. Nedaj. Ideš ti sáhne? Další pán. A rýchle, rýchle. Čas sú peníze. Čas je baterka. A máš ju malú. Nemám. Čo to není baterka? Plnú mám. Chňa. Daj. Sáhne do báne. Ja. Poď, Beňo. Teraz na to videu, že až ty si kopali. A do čoho ste kopali, vy kokote? Tam tie sánky nie je vidno. Nepak si takhle, videl natáčet. A takto? Vieš, tam sa dá, vieš Tam je čo? dotykový, ty Vieš, debil. čo sa tam dá urobiť? Že si to otočíš a točíš na seba, takto kúkaj vlastne. Viem, to je druhá. Takto? Už idem. Aj, Sleduj počkaj, to. kam ideš? Sleduj to. Kam mám sledovať, čo mám sledovať? Aj, ideš. Vyjebané sáhne do báne. No ide. Ty. Zase ja? Trafil sa mi najslabšie miesto. Aké video, samé ruky. To je to šehoučky. Počkaj, ja by som si radšej lahol, aby som to dobre natočil. Tie sáhne. To je žičulda. Idem ja, ne? Pozrieme na ten rozbeh. Bielásku. Idem na to, pozeraj. Hej, a kde si? Počkaj. Kde si? Sa vyrútim s tým, pozeraj. Aha, tu je heň, už ide. Daj sem. Ideš. Pička blesk. Sáhne do báne. Koľko zachyčané tam bolo, hen. Juhu! Nočné efekty? Nočné videní. Panda antivírus. Ukáž. To sme teraz spali si, že jedný sáhne do piči bráne. Jedný sáhne v bráne. Robokopovský Počkaj. Pohybivá kamera. Ty koko! Mali by sme ísť bližšie, podľa mňa. Poďme od tejto čiary. Lebo bude za hľud. Má? Bude má? Nejsme viac blízko, že tak vysoko kopne. Kam nežažej? Ďalej, Gandalfe. Ty staré vyhulenče. Trafi tyčku a stejného dole. Nevidel si to? Videl. Á, nepadli. Nepadli. Chňa. Odplav. Počkaj, kývej. Odtiaľ. Počkaj, kývej, musím sa natočiť, že tu ste sánky obe sú. Tu sú sáhne do báne v bráne. Počkaj. No. Jereš potvor. Piča blesk. Poďme od peťky. Pre fotbale sa som už nasieť sám, bože. Nemáš trafa, Minko. Červená kartovka. Oho, ja som to netočil. Oho. Tak paintball. Ty
Dím. Aj mňa. Mám dosť. Červená karkúnka. Idem ja? Ešte raz, jak môžem. Nebolo to v kamere. Kde je Usain Bolt? Pičo. Brno? Ne, trafil som ich, ale one. Nezlomili sa. Byl. Ty ich vy? No ideš, v prvej. Kde by byl? Neviem, má to, keď mám dávať góly, nedávam. Ešte raz, to som netrafil. Tak ani ja. Áno sa to pripravím na hlavolíčka. Pozor. Varování ministerstva v žiti. V žiti. Ten lepší spôsob bude záchod, smíchu! Len to video. Tam nedá! Už sa mi nechce. Ja vás težím, že budete blivák! Ten dom, posledný krát. Dobre, každý posledný krát. Môžeš bližšie, keď to bližšie, čo? Ale netraf Brno a nechce mi zavolať. Alebo Sánky urobí hotečku a sa ti zapichnú do horba. Dobre, dal! Ja ich doradím, daj sa na to máš. Ja ich všel sa mne. Všel sa mne. Tak ich prehlo. Jenom na oných, na týchto to drží. Ujebali sa spojí. Ujebal som spoje. Spojku. Počkaj, Beňu. Idem za Sánky, aby to bolo dobre vidno. To není dobre, počkaj. No. Neprepikni loptičky. Kokot jebo. Ešte ja. Ja každý posledný krát. Čo každý posledný krát, už si svoj posledný krát vyčerpal. Dobre, nechaj pohyblivé. Pohyblivá kamera. Poj! Poja! Ukáž, daj to profikovi. Hej, ty lámaš. Profikovi na lámanie chleba. Kosti. Gomíra. Pičino nie je vidno, ty ale. Zložil ich dole. Je to king. Zdvihni svoju korisť nad hlavu. No a teraz to držia, už zostrelím. Drž to! Ping! Daj! Mister. Mister Cesáš. Tu máš. Dám si to. Ulož to. Taký červený. Stop light.